Autonomous Council Tourism Department ahin pen Nini Aparman Destination Based Skill Development Training Program ki bipon. Jengka long APHLC armuchi jengka chesong ke deng pon hut raikom sai khetum pen APHLC claim bang atong phan kenep kang nang dun. Karbianglong arlo prek jamadi malong ingdeng troxike prapho rusam sonsing ingti karliarni kachikimo. Birta keme hirjir ke toklapen ki hiraning ki hanga tuma phan isi birta keme. EPLM pacha nang puma thapen Karbianglong Tourism Department pen patir piponsi ki bangji there cheklo ni phaikri ECR ni ke chengsi aphong hirjir ki hir kachepate jaimek padoponpo. Bangso kachepate long ke haya bang phu bang phi atum kelong ponji anong elake ke chengsi bangke suri thongkep lapen first runner up bangke suring koi second runner up bangke suri kep nalito mai hirjir ke deng ponjiar ni lake theri ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor kikor tangte nalito mai hirjir ki hira video che record ra Karbianglong Tourism Department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon ang ton pen kachini je phan 936549245 lapen 936551891 along homrignon Kardom Karbianglong live ke lara dona phansatame nilimen samijuli bepi non chethanamik senang birta angton pen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke japonalong KACEM in charge tourism retaining hilapen Karbianglong Deputy Commissioner Madhumita Bhagwatia tumpen patir piponsi Institute of Hotel Management IHM Guwahati tumaphan phasi Nini Aparman sekeki PG aphan Destination Based Skill Development Training Program CBSP Ministry of Tourism Government of India puthak Diphu Kasa Stadium Indoralong seki kipipon Karbianglong along rialong kedo kilir seng atheng pi theng prang langroi langjeng langsun pen chenglok abolon kedo dim kirai pon verji lapen pirthe adang along anong ka pache thangje aphan Karbianglong Autonomous Council EM in charge tourism retaining hi dode sangse sai ke claim pon penajok non Karbianglong along rita penang an anong che thang pon bomlo Lapusona pora hot ilime thang along riari soi janga tum pensitami labang so asai along kacharab dun thekji lapen la anso se tourism hin kapaje thangji aphan puma thaponsi pini there ni phai ECR ni Kasa Stadium Indoor along ke ongdung ari soi janga tuma phan Destination Based Skill Development Training Program along sekikipi tangcheng ponlo bangso ase kekipi along Institute of Hotel Management IHM Guwahati atuma phan phasi Nini Aparman sekikipi ji along KACEM retaining hipen ingpu bidonsi pangcheng ponlo Bangso sekekipia jai megalong nirjeng ronghang Deputy Director Karbianglong Tourism Department Khogen Saikia HOD IHM Guwahati Bikram Sen Lecturer IHM Guwahati atum setami chetongdun lapen bangso training mate sekekipia long kaddo kabe bangthom kep la nerkep ari soi jangatum varsai ki mechu endunsi pini pen Charlie Don Pangchenglo News Report Karbianglong Live Thang ni phayeng ko raner kebarni APHLC claim bang atum pen West Karbianglong District ahempi Hamran rong supi pen DC asai hemalong an kepali pen pinpuralo kipi kepajirdam japhan armu kache jenga jaimek kideng ponalong raikom saikhi lapen APHLC claim bang angbong cheteng kheng durajok penang an claim bang atum aphan kenep kangnang pen Hamran Police Station along pon ed Labangso armu kache jenga jai megalong Bharatiya Janata Party pen kedamtang KAAC MEC kili kibi ponalong aronre pensi MEC constituency long inkoira tro anta chepa haipon edlo pusi APHLC pen arbok ponlo re-election ke pedoji 6 schedule ke pangtang anparta Indian Constitution along ke tokda Article 244A kache longje aphan pora kapre ka habara long chesong bom bang bomsi thang ni phai inkoira ner cap anki niner cap pleng tanglo APHLC Ratari Asong Panaki Mangateng Lapen West Karbianglong DC upon Aprang Pen Kapachini make Alo Pidera Pita Puthot che Entodaxi Thang order abe pupensi ini jengkha ahithia longpen mas rally ke padokon bomhut
net ing nang dun lo bangso rally in samjin pen kache song ke deng ponji kwa ke mangalong magistrate amparta police atum akele kinep kang nang dun ajo claim bang atum kache pajok ponji la pen songja atum aphan ke rai kom dunji pwa kache song pona jok si a hearing tangra kache song ang thek nang klang lo APHLC asong atum aphan Assam police pen kinep dun ke khang dun paru hum la pen jakong ke pa bobji aphan si claim dun lo Indian Constitution arona teng pen pulotang te ing samjin pen kache song ke na hok ta che song long APHLC claim bang pu bang phetum mas rally ki padopona long kopir potsi kinep kang nang dun ma palam the kachi nije aphan pherang ke bitum pen West Karbi Anglong SP aphan karju kapatini horalam the arju ponsina জেংখা এৰিয়াত প্ৰটেষ্ট কৰিলে প্ৰটেষ্ট কৰোঁতে ৰখাব যাওঁতে বাধা দিব যাওঁতে তেওঁলোকে জোৰ জবস্তিত প্ৰটেষ্ট ৰেলীটো ওলাই পেলাই তাত এখন কাঠৰ দলং আছে সেইখনো ভাঙিব চেষ্টা কৰিলে উপায় নাপায় মেজিষ্ট্ৰেটে ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু আমি তেওঁলোকৰ লিডাৰ আৰু কিছুমান মানুহক উঠাই লৈ আহিছোঁ It's not peacefully. If it was peacefully, they should have stopped when they were asked and declared unlawful. They were never given the permission. Labangso puthak APHLC asong japo angtong ingti la penari sangho atum setami tong sekot pen Hamren police station along pali donsi birta endon lo labangso birta kache enda mahut phirangkia tumalong lamthe nang pachini ponke lapuson henlo suluk sodak pedu nang ji puge lage aron ki ora tum sinang claim rong lage atumase koi pinang kok polage abinong et ke law and order ki ora tum ke lage suluk sodak avita nang hi po tum loge mati sta nona bangke la tum si suluk sodak do nang ji poning hang rong lo lage ning duk lo dake President of India phanta me la pin puro lo mate memorandum alo anong si tum penat ke lo dak pajirji la si la solong bangke ni tum mona pu lo kham khe do ko tum sangkok ji ku bang kalilo dak penat ka pajut silo itum ka jisi ka tengke so chenga constituency lo po phita me dak hamre na hithi along masin tum ka je songa deng pon po la pen non dak songjat pinang ke ne pi ana phan bangke la ke pe jok vek nang po la ke jong si pena mon ta pe jok je lang pulo tang pla so pu thang ka ne tum ka je songa deng ke la ke deng pon nang ko Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live Kedam tang thang ni phain koranir kep arni Karbi Anglong arlo prek jamadi malong ingdeng troxi ke rapho Ru Samson Singh ingti khayapo Karli arni ningduk chipi pen kachiki mo jaime kedeng pon Lason se Assam Jatiabadi Yuva Chatra Parishad AJYCP Karbi Anglong Committee atum chapatir pi ponse Bokajan CCI adum Methanga Sahem Ru Samson Singh ingti aphan chikimo pon আমি আগতো কৈছোঁ বিগত দিনবোৰতো বা বছৰবোৰতো কৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ সাহিত্য পৰিষদৰ সন্মানীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাংদেৱে কাৰ্বি আংলঙক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত কাৰ্বি জননায়ক চেমছন সিং ইন্তি দেৱৰ সন্নিৱিষ্ট কৰক কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে যদি তেখেতৰ বিষয়ে তেখেতৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে বা তেখেতে এই কম সময় বয়সতে যে কাৰ্বি আংলঙৰ বা অসমবাসীলৈ যে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছিলে সেই কথাটো আজি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম বা কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুভৱ কৰিব আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এটা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা তথা ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যনো আমি বোকাজানৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি অনুষ্ঠিত হৈ আছে আমাৰ Halapu Nili Bahavara long setami Nili Press Club and Pater Piponsi Koilamati Presbyterian Mission Tobar Krong Thom Kachatokalong Koilamati Development Committee Katsa Nilip Aro KFA Koilamati Aro KYO Nilip Aro atum Chelang Petpen Khai Apo Karli Arni Chikimoa Jaime Dengpong Halapu di Purong Supielong Kido Ru Samson Singh Ingti Chikimo Mirbirielong Setame Arnikang Samapor United People Youth Organization Atumpen Ingdeng Troxike Rapho Ru Samson Singh Ingti Karli Arni Chikimo Pon News Report Karbi Anglong Live
Bokajan subdivision angkang kiramtang thang ni phaing koraner kep arni ada por phai kebra chiti ma por malompen vomulang so siloni janalong inglong so health clinic sei kachelang ahem kangpu pona birta ribdun long labang so long kachetong dun laki Dr. Sunil Kumar Prasad radiologist arideng pensi ingpu ponlo Sonsi labang so health clinic ahem kimi kangpu pona mayalong haladak adung arai malom ke do rong asar lapen penangan ke thege ding atom chetong dunsi kangpu amayalong RDP don adung arai ke do ara ratuma phantong sekot pen isi mesen se kachelang awar sai ke long ponji lake x-ray ultrasound blood test ECG hehui anta non pen ke long ikbo lapen jasmet siloni jan habarara da phan panong si ingpu pon lopusi alang litum than pachini pon athe monit ke so ke chipu thek the komentu kopia pora holsi ke sojine lake majok ta chipu thek the nasilabang so hawara long tong se kot lapen ke joy ke je phan matha ponsi labang so health clinic ingpu pon loputa pachini pon thu bokajan penanan terang karbiang long live akhiro pajir lo nali tuma phan birta kelang apor kachi pie pot